Ada pi IKS makra yang ngaru em. Kahai kot kanong pediang ya. Maka tim si nama 4 itu rek jungi. Dia kino kita kepada kino bisa jong tak jungi kan. Hato omder kadustur, hato omder kepala, kepala hikai pi. Hato omder ipadar balik jot sipi, balik no bisa pi, ya ketika jong pi. Hato omder kita kino ilam dustur balik jot sipi, balik no bisa pi. Balik pi pediang pada ya constitution jong India. Kepala ai lai dut, ingi bangin keren lai dut. Balik pi bisa pan. Balik pi bisni pan. Balik pi lambak lapat ke masalah. Menin kemut haba utu usang halang kemut usdang hiu nang perkat pangangan TPA tang pangangan ong ipi krisit slipar khot jong kisang hang hayau kiba dimat pisah hayau ngang do ada bila slam ha di Henry nga ong ada target yang ngar target TV Henry di mas ko target nama itu ki pat hor le ngang ong era Henry itu kiba ak lidar bak aku anak ko belum kita tentu ngine ngong perkat hase la da coach shisha itu perkataan dia balik dia pitiang pan balik pitiang nah kini kita ngang okum ni pitiang bah hadu mentari em ya ke jingmong ke bangang ngomong ni ngakun hal dia marwai tang bawan nang perkuan wan mut ba pinang penmong susu lada pinang penmong susu le kamut ke tim si kanang di sini tina ni kita ngang ong pi ak angel pi ak ringkut pi ak holi pausi ni ki batit ya kata ni ke jingle ke kam joki ni sat kom siam le ki jingle po ki jong pi bam simet tang ba pi penjenjang di pun balang tadi katu kan kanu kata RTI as kapala terikam kami dalam kalian kamdon bisang halang kimi ungkitit nakata badai bisang halang kimi ungkitit nama bukil anak pareng teh banwa RTI apa aktif pareng teh dia nak kira ayo untuk RTI dia hadin dal aktif itu kibriu ki babam sam ya kini dimuat RTI juga bisang halang ikut ikran iki bandal afun iki la kontak iki la ikran tu ke saya final part saya bam pramati pak itu ki babam sam kini ong ye kini leader sang halang kan no film kam wan saya ya keren wan keren cua dan la keren kemut kan no piong di kemut kat kum kadiman jong kini kilidar sang halang ken kita kata ken kapapi ibadah kini bersoto balik dia dom inga bareng dokter atau pilap yang abang bamsa lada pilap yang abang bamsa tua api aja buat api ayu bareng dokter lada pilap pengang bamsa nanti lada timlap pak em di lada ngang atrai kan no kam wat ame hiau ngang ong ipi katulop sarnyut naga himam liam ngan suna yo nak ni kata ngadum lagi nong yo balar ki ay ngatre ada kim ay ngatre isto nak karawan ong pi bisni nga ya kita pre dikta nga kat bayar dia film pre kemut long syuram subam kata ro pialam baklai babon balang oh bangat tim si balik tim si namar ba pi bamsi nga tim si tila wa bamsi ni anak wa tim si maka to jeng bamsap tadi ke bamsi isto nak kuno ubri klub tre kemut unyo ka bam tadi ti kemut lada uyo ka et ubam ti ka to pisah kamut kapisa bamsap ni kalong ti ka et ya so kapisa bamsap kalong ka et nak karaw kilong ti ksaw bam et nak karaw ngan oipi suwa kin tento nga antak et nang reply nga ngan oipi kadang bang ka et bani ka durjongan nak karaw ngan oipi antak dia sedang dia ngomong dia bernyam dia haras dia pendik ndak reply pat bisa solusi mana ada apa oipi ong kepet nga balik ni sosial media kali jong pak ni jong mesian ya ni thao ka snong jong ni thao ka hima jong ni ni thao ka surkam jela jong ni nah kani kata ngan ni thao ka balang jong ni tidak ada miyamong hadu kata tim si kemut dari ong tu ngilang balang jong ni ba bamsap di kohop di bari bariang datuk pisah balang sano kaja hatu kam dei pisah patna balik ngimna rumah API ni ya ka pisah ni balang kestan balik ngimna rumah API ya jadi ngon ting juga balang balik nak kata mamia sia babon balang kami tip ni song shit balang ngan om dan nyam percaya like ka jing so kaniam kadi jing lada me long kanu balang ro ni lada mem dan jing kam dan jingmut ya me ba me nyali erong ba me nyes soho kam dan jingmut wala tu padal pastor umak ipop jong meru am tek kam dan jingmut nemar ha ubri bala syai u khen ba kaniam kadi be jing ya lada am dan jing kam dan jingmut ti kaniam ha percaya dia ni kaniam muslim kaniam kristan kaniam hindu kaniam lai ku tak kiniam am kini ki wara ya kata tma ha percaya namar baki bamsap ya dia kini kilung yalam ki bamsap ya dia hadin sepengi tma ki penyak ki beria hendrai ki pop la jong kim juyui nah kini kata kumut mesia kateh ni jalan karya lajong tang kaktir lajong sebelum itu hendrai ni mong ke bangang keren jadi ta memang ban yapet naipet me lada khayamong ban skap ik sur jongan nai skap naipet ngam sebelah kantoi ni no duduk sini ko ngam ong lada pimon naipet tambah wat ban le up lay ya kini ke YouTube channel jongan ni nga video ban skop tu kata nah kini kata apa ngam ong ipi lada mu briu utomen ne ka briu ne ka tamen lada ka ong ipi bangang tim si to ong ye ka mo lada ya kata ka jingmong kapa pipi don haka man siem lan mano bukan mong yipi hato hata jingkran jingkana jo pipi la banom timsi lani pila banom timsi la da kila ikemut soom mo
Namar balik kani kejing yalam bakla, iki imlang salam, kejing yalam ya bakla ya kakram kana. Halor jo kini balang kristan ki kai, iki kamto, ikam thiem, kam bamsap namar balik, ndak ki to ya tok le syukur kat no kanoru, insamak ki pop tumpi hato hat. Kendong yang mani, mo balamak dik tu kendong ilang balang. Nak kerau ki dek kun ki jots. Hanrei pause. Bahang ni 4 don ki bawat RTI mo, sapang kani kejing le jingkam jo kini ki padar ne jo kini pastor. Balik ni melak bawat RTI 4 ya kejing don jing em jo ki balang kristan, namar katoru kani sapat ba te. Katok pisah kam de balik chublei. Mo kapisa pat ba kapan blung hayang mani kam de ka balik chublei, kadi ka balik chapla jing ubriu. Tinggi di bawat RTI katoru, namar kani le kadi kejing le ka slam ha ki balang kristan ki le. Kapisa jong pat ba ka suja la ka ja kum tu, Henry pinom la ban le namar ba kadehi kata ka plans ni ko jongki ban yo pam ya ka hok joki berat ya klan dadam kan kono jing panha dan trai no ubrio uba syapen mong ban klem la timsi dan trai no ubrio ba klem syapen mong ubala ban nom la timsi ipi ki bapet mentar step ya kini YouTube channel jonga am ngangat o ipi la da pi mentar ko ubrio snap ikini simet la jong tiada da dan manu pen bong ne ba pensosi ipi ya kam sim ko jong pi la trai ban nom la timsi la da Pesa komen singa. Mo. Mano ubamong ken bo syapen mong. Ha mensiam ken. Ha ka mensiam ya ka mensiam. Sa ong nga la dong nu bri ubala mong bo syapen mong. Ha ba ukuran ukana unom la bana timsi. Nah kani kan kadang ngang ong pi film sim latip. Bun sien pi dei kino kesan jonga pi ya request ya kani katai ba ngatimsi pangatimsi. Ngang ong pi kamot habang ngatimsi social media ki mo. Tama ka jawin kemiran na. Ibobon ki bos ngomong ki ohna ba me timsi la da pimon dai pen ngang ong pi ngam pen bore pi tang maka ka ba pen perkat inga kalong kumni